ningai na numira. Ora na tua kamoni. Ora na numuni tokan. Ora sangito rauti na gitongo karamosota na bikanendre. Me tau ya utakikini biti. Na gito rangabi beke muni na marama. Awana numalesu na ambang rusau tibaka kemabi talagaki na numuni tokan. Ndaw ni be mga tabo ni talanga ni Fijian. O alam mo ko luto. Awang boleh tibo boleh na lotu di bimbu. Ana soli tutu kina na turanga tamanra. Waritati ko nandrendre era sotava taumanda ora na tua kamani. Ora ra salua ti nangitongo. Kara bosota na bosa na viva dadani na buku ni non ramai bangai tabi na gito rawi ra bosa tiko na turanga tamanra na na ni lotu kara wasiatiko ano sa go bando na ngau na sakere ele no kwa kare mo sakpan ni vai tabi na ragabi bale tanada bata Kay tuna tuko musta kuna tumba emosibiau eu na tamam ni lagi sarang gitu tu ungai romo tu na bosa non ra bosa tu na tau sarang gitu ya na tau ya bu ningi to ragabi beke muni na mara kale bu ra bosa tu na nona dodo no menta ba bi na kakina be ra saliu Yet, it is essential to acknowledge the challenges that women rugby players in Fiji have faced historically. Until recently, many of you encountered discouragement, disapproval, and even ridicule for pursuing this sport. Some face severe consequences, including being beaten or ostracized from their families. The early development of women's rugby in Fiji is a testament to the unwavering determination and sacrifice of the players, coaches, and supporters who organized and financed the game. Despite these obstacles, your commitment and passion for rugby have never wavered. Sa tumbo ba ito tolo sarti ko na kaya natalita kinagito rugby wiki muni na marama. Lauray mo ito batay puro-puro ito doko. Sando na ka na sarabi kaya natalitaki ang dito rugby asa tawang ko mga rusong kawalo na pasende ni daung dito rugby puro-pura o ni marama.